Na akora linde video ga ngabaro kibuna umungwano ku Dr. Joseph Virundu mnaga sinobe ko mukisana nyali bali chache kemane pia abantu abange mbanjana nete nenje naki umungwano bikiro mukia ondobwenza tarabika gusima special search aspirant lera seli video tetukirali bageri kubaro kinga ninki ko mungwano yago kora mu special kirali kondo kiko gara abantu bagucha sali gosa gutwara chinguru mono lakini tarakora boigo onyanali tukulitanganya okora chi video channel mu kwa times irachinga kichino subscribe like and comment because that's the best support mu mu kwa times. Ndege tangani Nick Dr. Joseph Virundu kairuli kondoleli umuntu matanya kwenyora matiangi tiganere kwanza munyene beka kando akatenga mu constituency pi twachira sayamo buno mu gusi intwesa bane motoko koraki enenge nchingi yayo kuliye matiangi chukura enenge nchingi yayo kaleta mu gusiyamo yakareke kwa bikire gento mutandao tali ando bwa kubuka bakora tali familia yago yoge kora kiro muntu ngorarale bona kira Dr. Joseph Virundu anyoli baga aho tia bantunga. First of all, aba constituency pitu amwire asaya mudokora kitoko genda asematiangi ikina kya kuchakira utambe ino makoro kya abantu kuruwa so kubeka kwae nechingwana inga ndutwenzi pi njubiri tole kwikirabu oniri matiangi na jubili pisha ikina kituko kan kuruwa se viongozi betu bikuri yebiroko kose bali libiroko. Dr. Joseph Virundu makuruwa bono soa ase constituency ya nyali bali chache oro kya bantunga obwibi bwichoire nyali bali chache boni kiki ntutwaga neti nyali bali chacha civic education abantu bamanyenga chibesa ngwibukire na chiri bakwayo boni kiki ne kitobento korra ya korekanira Nyamira county chinsemo chonse pi chagusi ase chibesa chibire chakwano ase chibesa chikwebu chakwano. Dr. Joseph Virundu akwimokoera sabantunga chibesa imokwewa epara unabona ne bwagate abangina balinga umungwana mugete akaena na 500 million akaira sairete akangina linga bangina akandete bakona baruali gusa yakitali tibesa jaito enuswe billion omontabe geto mubuko na kiambe gete siasi mubwate iko ase budget ya last year tebe to ira bangina bachika dimbo saba koruali bakusiba minto indi twanya konyora abagusi bagwakanira nyegitali ne omwempi yali bali chache ndibi akorekana nga ekindiki na okyawo cyo gusiranse mpaka kare Dr. Joseph Virundu akoreteki akwanete akarokia abantu nga chibeza cheito nchibe kriska chibire nga na chimuko koraki muwakana nyegitali mu gutumia chibeza cheino chene cha shaker mwakanete abantu batumie chavukuru mu buko ikine gente kiamana sana kuigura abantu bongo bamanya ikene kino kongene akaraki ando bai garansi wa kwe ukende na bagote ukende yonse bakoraki peba kose bakumanya ikobono nako getu kusana kora Dr. Joseph Virundu kakokwana mangana bunayo ekento kendo mungwano yakora no balemu tiango tenga go deal no mungwano lizairi janda njanga nityo balemu bwigoro muno kutirini abantu na they using azairi janda kwikama tanga kora Virundu no ara agosoko genda kekora nami tu mungwano yago kwana kili yago kwana bila buwa onye kili abuatenga nebesa akuru bila buwa obale muobu na butuaga neti toro kirutonga ki gusiga amajangina wateki abamura ekina kito saba bonsi people babuate ekerengo yo kulie kerogo Nyamira gusikise account twaro balemu mo wikaza mwangu samene ndi abidi menga matiankaro na mukukwana agosuka mwe kunja buna chingo kachitwerere bono tika twensi pito twaro balemu no mungwano kurukunga ki Dr. Joseph Virundu nguma etenga na eli mungwano linya bali chacha amweli kabisa campaign tranya lakini akumweli kabisa egento kentwa nyale korangeli naki mungwano yuchire chinga chabantu amatanga akogenda butuko ogera abantu chinga cyabo ogamba oshare osoka ubuna bumugusi unabuburayi bumugusi ogo ikabantange bale bwatubube bali bagwetera amabe chinga kicho onye nuko ba omulembe kwa baletere kuranyale onuko ba kuba bwate sinjirende kwa babwate Dr. Joseph Virundu atara butuko na mugaso uchiemechi korra abantu babwate emechando enere campaign tokanitia kogera omungwano oyo
aswet zairi janda aswet paka chinkaime ekachi besa chubo sibuli yakugura ako chiki chinkaime tiga tutwara bari mubuno kitokurigera madyangi chikura uze kitokurigera chikura ukwika mpaka emechime koroke abandu nabali matanga tali kubara kingo kora mo usio minto sole mungwano nende kira bagaka ange sana tali mugaka lakini otemene kuika bagaka sana ange vamos seme eyo ndikia mana ndo tutwara no mugusi no gwancherana naki abagaka baitomba badali bagari ne sana asobo choli bwake gusiga onde benzi ubaige tange okonyire yakogaraki mangwana abagosa bakekura manga vijana ga to kuoka online ya tuga litu kichukura ndoyo nena baboda boda ne gumbali wakachikura bakuli abantu babegiye sege tu bana kuya bana parvanya ne mbali kuchukura kachikura bono nako gete sana ko rumungo ikira bagakange. That is very important. Timanye ti nyakyura atwale osengana kyura atwale ko rumungo no Dr. Joseph Virundu lakini so far nje nako kiwo nanya ko kara muntu video chinga niga ibere consecutive chikubwatani asomukia kobeka lakini butambu utigaire gutigara yo mubieka uli ko kole bintu birakonye matyangi birakonye mugusi tikatoke ndire ko rabande bakobikumuki kabisa naroja abande basogire bayigwire party offices ali kitutu masaba which is okay tiatusugumane kabisa torena kigusi itegosoka byamuno sana muzese nunye saba konye. Welcome to Sunflower Hotel. Sunflower Hotel is located just 1 kilometer from the main town of Nakuru City. This hotel offers a number of services. To just begin with, when you get to the reception, you can be able to be guided more based on your needs. Just in a nutshell, Sunflower Hotel offers Airbnb services. You go there and get a nice Airbnb at an affordable price of about 3,000 to 4,000 Kenyan shillings. Ladies and gentlemen, it also offers accommodation for rooms. And in those rooms, you can find a room of 2 beds or a room of 1 bed. All these rooms are very affordable, where the room of 2 beds goes at 2,000 Kenyan shillings. Ladies and gentlemen, apart from just the accommodation that it offers, there are also conference services, where if you have a small meeting and you want a nice, well-arranged hall and beautiful one, ladies and gentlemen, you can find one here at Sunflower Hotel, at the rooftop of Sunflower Hotel. While there, you can be able to have our nice and beautiful view of Lake Nakuru, plus the outskirts of Nakuru town. Make time, create time, and visit Sunflower Hotel.